Sefydlwyd celog cwmpani Kellanova heddiw yn 1956 yn Michigan, Gogledd America, yn gwneud cornflakes. Ystyriwyd yn rawnfwyd iach ac oedd yn torri tir newydd ar y pryd. Yn fuan iawn, fe dyfodd y busnes ac yn 1937 agorwyd ffatri Manceinion. Ehangwodd y busnes ymhellach ac agorwyd ffatrioedd yn yr Almaen a Sbaen ac yna yn 1978 agorwyd safle Wrecsam sydd bellach yn cyflogi 350 o staff. So we make favourite cereals like Special K, Bran Flakes, Fruit and Fibre, All Bran, Craves, Cornflakes, and we make about 700,000 cartons a day when all the processes are running. But now we're in the middle of a 100 million investment where we're going to double our output here in Wrexham and 150 new roles. But 2 years ago, we changed the name to Kellanova, and that was more reflecting that we're not just a cereal company now. We make Pringles and other snacks like Cheez-Its and cereal bars and many other different snacking products. So it reflects the broader portfolio of the company now. So Kellanova are a big believer in investing in our people. You think about apprenticeship schemes. So our apprentices this year, we're taking twice as many. You look at our site, it's very automated, very technical. Developing our apprentices is absolutely key to us because we can't run an efficient factory without a heavily skilled workforce. And our apprentices are highly trained. They have a degree apprenticeship. So some stay on the tools and repair machines and maintain. Others end up in the office and in the managerial roles. I believe in the apprenticeship scheme very, very strongly. For example, apprenticeships and skills development. We aim to support, help and try and inspire the next generation of professionals to come into the industry and enhance skills building further in the industry. And if we can help other people do that like we do that, that's a great honour and a privilege to help. Mae Rhys Davies yn un sydd wedi mwynhau'r cyfle i ddilyn prentisiaeth gyda Kellanova. Cafodd gyfle i brofi sawl agwedd ar waith Kellanova gan gynnwys gwaith mecanyddol a thrydanol, a gweithio tuag at ei radd trwy weithio yn y diwydiant. Rhywbeth i chi'n joio cadw hati, achos dwi ddim chweched prifysgol, mae digon o cyfleoedd mas yna. Ac yn fy wneud fel apprenticeship yma, fi wedi cael gradd mas o fe, a mae digon i gael mas a jyst eisiau fyrlo. Mae llawer o cyn apprenticeship wedi dringo'r ysgol yn y cwmni. Mae cwpl o'n nhw'n gwneud projects nawr ar gyfer beth sy'n dod yma. Mae sicrhau dyfodol y ffatri mewn ffordd. So mae llawer o gwaith yn dod mewn nawr, a mae sawl apprentice nawr, mae 10 ohonyn nhw lwcus, achos maen nhw'n dechrau cael gweithio pethau newydd. So mae'r ffatri lle dda ar hyn o bryd, achos o gwaith caled, mae pawb wedi rhoi mewn. Rheolwr rhaglen sgiliau bwyd a diod Cymru yw Kate Rhys. Mae Kate yn esbonio mor falch y mae'r rhaglen o fod yn cydweithio gyda Kellanova yn ei rôl fel un o lusgenhadon y rhaglen. As our ambassador, Kellanova will be actively contributing and supporting the development of skills within the food and drink sector, and as an ambassador to young people, showcasing the amazing opportunities in the Welsh food and drink industry, longevity, profitable careers. It's an exciting place to be. Mae Kellanova yn enghraifft wych o gwmni arloesol sy'n meithrin talent ac yn buddsoddi yn ei staff. Kellanova is an innovative, exciting, forward-thinking company. They foster talent within the company, and there's key progression, which is an excellent message to young people. And in fact, they take on many apprentices a year that have gone on to have very long careers. Mae Kellanova yn lusgennad gwych i'r diwydiant bwyd a diod. Maen nhw'n lusgennad i ni fel rhaglen sgiliau bwyd a diod Cymru. A maen nhw'n buddsoddi yn ei staff a pobl ifanc yr ardal i ddod i mewn i'r cwmni fel prentisiaid. A maen nhw'n aros yma. Maen nhw wrth i bodda yn gweithio yma, mae hynny'n amlwg. Mae'r ystod o yrfaoedd sydd yma yn Kellanova yn eang iawn. Yn amlwg, maen nhw yn mynd reit o cynhyrchu y bwyd, pacio a falle, ond hefyd mae yna beirianwyr wedi sgilio i safon uchel iawn yma. Ni edrych ymlaen i gydweithio hefo Kellanova yn mynd ymlaen. Maen nhw yn lusgennad gwych yn dangos bod y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru yn ddiwydiant gwych i fod yn gweithio yno fo, a'r cyfleon sydd ar gael yn enwedig i bobl ifanc. Dydy o ddim yn cael ei amlygu digon, felly da ni'n edrych ymlaen i gydweithio efo nhw i roi hynna drosodd dros yr misoedd nesaf yma.